Akwaba special one me mo bia akwaba you ba na jimani News.com so ni enne day die wo hu se mani abre kakra mani bre saade a na onim se bibi wo ho e ba ne sen video bi adikan atodwa na otwetwa mu ya wadai mu ho e wo TikTok link na ye Kofi Odo abrante Kofi Odo edi video bi ato TikTok ema News.com yenso ya share essence ye hwe video bi kan akoma yenko hwe video no kakra na ye hwe video no kakra afei na ye nkomo na me na wo etwetwe no ye de ato aso nti abritie mu ye besen ahia afei watwe wani so awi abrante no migidi se ono an wo hunu so gina benkum so hai eya nokre minu abema Akwaba special eja na udin ni ankasa de sen na kire wo ho kakra di ankasa de femi Apia Eric dodo na femi Gomez na Kofi Odo no so efrihi Kofi Odo ne mi social name okay nice one o video bi atodwa yawada ye nyame no kure video no se wo hwe na anka wakoma na ebia watinka ewachire kakra video no anante yie papa News.com yere to yen wo ho kora no anante mankrofo ahyase ebisa yasem enu nte ne yabopini wo anei ye pese na otwetwe ho komo kakra wankasa kyerɛkyerɛ ye wo ho kakra tietie mu one hwan mini Kofi Odo dodo na frame Gomez me real name ankasa ye Apia Eric na Bomso Akyem Bomso na me free na haya na yesan wo me wan so na wo ye video no me anso na me ye video ye nwura mu sei sabe onan nyina ho mienu te se me die bibi support onan e ba ne sen e bere ben e ye den ene ni se me ko bobo ye 2017 ko bobo ase Christmas bia ye bobo okay ti bo ni mu ana obi twa me ti obi twa me na be ma me nan no emu buye wow ti no ye de ba fie ba he bariste be ye obechechire no e be ma nan no proi wow nan no proi ti den time I rush do Central Police Station hospital Kofi Odo no na doctor say obi twa wow enan na ya kire no abebere ya kire omunan ma yesane ma omunya hoden no wo de ne proi wow na ni twa no net sen ni twa no de meka se na menye ni na se mi hu ma menka ne se senate na obefa ne sa se bia obi a se bi na okuku ma wo hu hwe wow ti no me mani so ba me de na ye twa na ye twa wi na efiri si ye twa onan no ene ebra na ye ntwa onan no abrabo difference no etesen a difference abam because me hu say we are seen two okay enye ba bia na mitime ko okay sebi ma afọ kokora na me nkobi shedem areho de na me dibi pa dibi na me dibi 2017 ebesine nti adwuma ben na wo ye sen na wo ye na odidi okwan ben so na ofa wo adwuma bi a wo ye dididi ho ana then time me pride na me ni adwuma bi aye ba me imagine say me ntra fa ko me kwa ko pensa no adwuma bi aye den aye okay ti me kusua e 3 yi okay ti 3 yi na me buy me sande ba back to me krom bom so say me ba be ye adwuma ba me buy no me nya support bia amboa me ba obi domfo bi na boa me say dan esi achi die dan esi wachi wani suade hu ne se ka wo de ye den barbering shop wo de ye barbering shop odofo we de wankane sanhye ne damre fam wa hyase ye bibi na ohiamwa empanifo se enam dua so na homa hu soro na dua bia homa befa no so hu soro no edu ahoma no wonkamfo bi wonimu a ode ma dua no eda urade ase abre bia emanyame it is an opportunity ye bewuram kakra edan onwie ye ne krachi ya kasa bebri because ya hweni ya wanhwa esu ebesane no wanhwa na ya nto adwumadi so nanso obi hiamwa a uhu a utim say yes we di ohiamwa asase papa bia obedua de wo so no eso abapa ema unya so etwa we ya asase papa enti Kofi plan ne sen se obi pemwa boa wo video no se ye moa wo nti obi bisa say edan moa na Kofi uhia kana adofo ne yenhwe na obi domfo obi mfa moa mren me hiamwa abie me barbering shop
aye adwuma na me nso me setimi aye den akoma no because we are abo be man de ntimi ntena fa akosa ti adofo momoa me sika fam me ntimi bie me shop adofo moa o na so obi kura o nchense o se me de bechew obi wo cement o se me de bechew obi wo barbering machines o se me de be support ni nyina e ba Kofi nsabesom wow sabesom na efiri se o video ko yi asetena mu tesen ebinum se enye no kre ebinum se obi na e scam bia scamming microphone tin ye di mirika ya bai efiri se video no ko ye no ensesan bi ba unya calls bia e kire se microphone ya willing so mbebo ana no kre TikTok for aboa me wow ba me numa adwen e ba me tirima me tin ko ye sa video no ko to ba me ma obi a shout out to TikTok se asida me ni hwia meka ba me da ma alenda a odi kan ase oni nipa otimi share me video no ma edu achiri ene me te bomo so baba bia me video namo no serious da TikTok bia ase obi bia o TikTok bia me da na ase ba ene emwa kakra ba ama manya enijie bi wo mabrabo wow because enye easy say be ma wote wa ose me koye video no start here na oren hoy enso start say wo kasa na esu di akire a enye easy say be ma be yesa na enso bible say ne omwa na no onyade nti wa bi wanu mu akasa nti ne kra mu no number ben so na obi pese o ye omwa a omfre wo mfensi ana hefa na wachi wo a obi pese o hwehwe wa no be ye omwa kese sen ne ya hyase a hefa na ondi wachi mra de kai me free Akyem Bomso wo kwa Bibrim area na me number me use I me ankasa me personal number is 0241 14 68 33 Idia me die mobile money name ne Apia Eric yensi o number ni so biem 0241 14 68 33 na che se wo mo bia obetim de aboa me nua ba ben o se o mpese okotena kwa ho seresra de da bi o se afono no o se o mpese ode ne how beto obi so da bi o se afono no de bia metai ka me se aka ne yemmoa nipa obra ote ase yemmoa nipa obra ohiamwa no ebia na ene 100 cities bi ebeboa branti ebia na in the next 2 years no na 100 cities no omfa nye hwee wo adaje ne ubetimi afa numbers ya di good screen iso yi na frɛ ye nua be ma no na ma emoa efiri emu emra aha na brebe ma yenkwan na ye de adwumadie ni nyina asi esuom News.com ye hye obo say emoa bia pie free ye video yi mu a ye mfa ntetew ye beda na di ema wo ne adofo nyina hu se no kre ba ye ba ha no ye no be ma Kofi mu wa muntia Kofi ye ma adofo bye bye na ye hwe o manim say ombabo wa yen se ne yasere no adofo bye bye